Ubu ikigezweho hirya no hino ku isi ni ifatwa rya Nicolas Maduro wahoze ayobora Venezuela, bikozwe n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamutunguye mu rukerera rwo kuwa gatandatu, zikamusanga mu buriri n'umugore we zikabashimuta kugera bisanze mu mujyi wa New York mu birometero 3500 uvuye mu murwa mukuru wa Venezuela, Caracas. Igikomeje gutungura benshi no kwibazwaho ni amayeri ingabo za Amerika zakoresheje ngo zigabe igitero cy'iminota itarenze 30. Iyo minota igahindura amateka y'igihugu nayo wahoze ari umuyobozi wacyo, ari nako byongerera ubuhangange Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikitarimo kuvugwaho cyane ariko ni ubuhanga bw'itsinda rito ry'igisirikare kidasanzwe cya Amerika rizwi nka Delta Force, ryagize uruhare rugaragara muri icyo gitero. Ni rimwe mu mashami mato ya gisirikare atinyitse ku isi Amerika yitabaza iyo bigeze aho rukomeye. Iri tsinda ry'abasore b'intarumikwa ba Amerika ryagize uruhare rukomeye mu ifatwa ry'abantu Amerika yafataga nk'abadasanzwe, nk'umucuruzi ruharwa w'ibiyobyabwenge Pablo Escobar, General Manuel Noriega wahoze ayobora Panama, Saddam Hussein wahoze ayobora Iraq n'abandi. Iyo bamaze gushyirwa ku rutonde rw'abanzi ruharwa ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, byanze bikunze iri shami muba mufite aho mugomba guhurira mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Iri shami ryavutse rite? Rikoresha ubuhe buhanga butuma riba rimwe mu matsinda y'igisirikare atinyitse ku isi? Reka turivugeho. Jye nitwa Ismael Mwanafunzi. Itsinda Delta Force ubusanzwe mu gisirikare cya Amerika izina ryaryo baryise ni First Delta Force Operational Detachment. Ni itsinda ry'abasirikare bafite inshingano zo kujya mu bikorwa bikomeye cyane bya gisirikare, cyane cyane bijyanye no guhangana n'iterabwoba, kubohoza abashimuswe, gufata cyangwa se kwica abantu bashyizwe ku rutonde rw'ababangamiye cyane inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibikorwa by'iri tsinda bikorwa mu ibanga rikomeye, ku buryo hari biba n'abayobozi benshi bakuru muri Amerika batabizi bakabibona byabaye. Ni itsinda rikora mu buryo busa n'ubuhishe cyane, ndetse bamwe bakunze gutebya bakavuga ko ryaba rigizwe n'amashitani. Nk'uburyo binjiye kwa Maduro biratangaje cyane, kugera bamufashe we n'umugore we. Ibikorwa bya Delta Force byarushijeho gushishikaza benshi ubwo byatangiraga no gukinwamo filme nk'iyagaragayemo Chuck Norris mu mwaka wa 1986 yiswe Delta Force, ndetse n'imikino myinshi ya mudasobwa cyangwa video games yagiye ikorwa ishingiye ku byakozwe n'iri tsinda. Igihugu Delta Force yamenyekaniyemo cyane ni Iraq, aho yageze bwa mbere mu 1991 igasubirayo mu 2003 mu bikorwa byo gukuraho no gufata Saddam Hussein. Delta Force ni itsinda ryihariye ryashinzwe mu mwaka wa 1979, rishingwa rifite inshingano z'ubutabazi nyuma y'ibikorwa by'iterabwoba byari bikomeje kwiyongera. Ubutumwa bwaryo bwa mbere ni ubwiswe Operation Eagle Claw cyangwa se ibikorwa bya Kagoma. Yabaye mu 1980 igamije kubohora abanyamerika 66 bari bafatiwe bugwate muri ambasade ya Amerika muri Iran. Izi kabuhariwe za Amerika ntabwo byazikundiye ko zibohoza aba bantu, ariko igitero cyazo cyakinweho za filme nyinshi. Mu mwaka wa 1993 abasirikari ba Delta Force bongeye kugaragara i Mogadishu muri Somalia mu rugamba rwari rugamije gufata mpiri Mohamed Farah Aidid wari uyoboye inyeshyamba. Ntabwo icyo gitero cyiswe Black Hawk Down cyabagendekeye neza, kubera ko abasirikari 18 barahiciwe, imirambo yabo izengurutswe mu mujyi wa Mogadishu, ku buryo byabaye igisebo gikomeye kuri Amerika ihita ivana ingabo zayo mu butumwa bw'amahoro bwa Loni muri Somalia. Delta Force yongeye kuvugwa mu 2003 ubwo bafataga Saddam Hussein wayoboraga Iraq. Aba basore kandi bagize uruhare mu bikorwa bidasanzwe birimo muri Syria mu kwezi kwa 7 mu 2014 ubwo bageragezaga kurokora abanyamerika bari bafashwe n'umutwe w'iterabwoba wa Leta ya Islam, ariko bikarangira bidakunze. Uretse ibikorwa bihambaye byo guhangana n'abanzi ba Amerika, Delta Force inafite inshingano zo kurinda abayobozi bakomeye mu gihe cy'umutekano muke nk'intambara n'ibindi. Abagize iri tsinda batozwa byihariye ku bijyanye no kudahusha, sniping, batozwa kurwana n'umuntu umwegereye, gukoresha ibiturika ndetse n'amayeri yo kurwana mu ibanga. Bahabwa kandi imyitozo ku kurwanisha indege zigezweho z'intambara, gukoresha ubwato bw'intambara n'imodoka za gisirikare bitewe n'aho igikorwa bagiyemo giherereye. Delta Force igabanijemo amatsinda 4, buri tsinda naryo rigabanijemo utundi dutsinda duto dutatu. Ubwo umutwe wose ugizwe n'udutsinda 9. Agatsinda ka mbere gashinzwe ubutasi no gukoresha imbunda za mudahusha. Andi matsinda 2 agizwe n'ingabo zishobora kurwana intambara zisanga umwanzi aho ari, gutega ibico n'ibindi. Twahoze tuvuga ku butumwa budasanzwe iri tsinda ryoherejwemo, ariko ukuri nuko ibyo tumenya ari bike ugereranije n'ubutumwa zoherezwamo. Ibyo Amerika ishatse ko bijya hanze nibyo abantu bamenya, mu gihe hari ibindi bakora bitajya hanze.
bimenywa n'abo hejuru mu nda y'ingoma ya Amerika gusa. Muri Delta Force hinjiramo abasirikari batoranyijwe kandi babifitiye ububasha. Bivugwa ko hakunze kujyamo abasirikari basanzwe mu mutwe udasanzwe w'ingabo za Amerika bazwi nka Green Berets. Igikorwa cyo gutoranya binjiramo kimara hagati y'ibyumweru 3 na 4. Ni igikorwa cyitonderwa cyane. Ababasha gutambuka ibisabwa byose baba bake cyane, ubwo ni imyitozo. Winjiramo ahabwa ibizamini by'umubiri, harimo nko kugenda mu ijoro ahantu h'ibirometero 30 yikoreye ibintu biremereye ku mugongo. Rimwe na rimwe banyuzwa ahantu hagoye nko mu misozi, kandi basabwa kubahiriza amasaha make baba bahawe. Utsinzwe urugendo rwe rukarangiriraho. Ababashije gutsinda ibi bizamini by'ibanze bajyanwa mu yindi myitozo ikomeye imara amezi 6. Iyi myitozo izwi nka The Operator Training Course, igabanyije mu byiciro 6. Batangirira ku kwigishwa kurasa vuba kandi ugahamya intego. Iyo bamaze kubimenya, batangira kwigishwa kurasa bagenda. Bakurikizaho amayeri akoreshwa mu gihe imirwano igiye kubera mu nzu, uko banza gutegura aho mugiye kurwanira n'uburyo banza gukuraho ibishobora kukubangamira byose. Mu gice cya kabiri, aba basirikare ba Delta Force bigishwa uburyo bwo gusenya. Aya namwe mu mayeri yakoreshejwe bafata Maduro. Aha bigishwa icyo bakora iyo basanze ahantu hafunze, kumena imitamenwa ikunze gukoreshwa n'ibikomerezwa mu kwihisha, kumena imodoka n'ibindi. Hari naho bigishirizwa amayeri yo gutega imitego igamije gushwanyaguza inyubako n'ibindi bintu bashaka ko byangiza icyo bagambiriye kwivugana, cyangwa se kugira ngo bibafashe kwinjira aho bigoye kwinjira. Mu kwezi kwa 3, aba basirikare bahabwa amasomo yo guhuriza hamwe bya bindi bize mbere. Ni ukuvuga kurwanya uhamya intego, kurwana ugenda kandi ufite ibikubangamiye mu nzira ugomba kubanza gushwanyaguza. Iyo bamaze gusoza ibi, bajya mu kindi cyiciro cyo kurasana none badahusha. Ni nabwo bigishwa gukoresha ibikoresho by'itumanaho rya gisirikare, aho babategurira noneho guhuza ibikorwa byose bya gisirikare biba bikenewe ngo misiyo runaka boherejwemo ikunde, kubera ko kimwe gikenera ikindi. Babisoza bagaruka kwiga kurashisha imbunda nto ndetse no kwigishwa uko bitwara mu gihe boherejwe mu bikorwa byo kurokora imfungwa zafashwe bugwate. Mu kwezi kwa 4, abanyeshuri bo muri Delta Force bigishwa iby'ubutasi nk'amayeri yo gutata abantu mutavuganye, gukoresha amarenga mu butasi n'ibindi. Ahangaha bava bajya kwiga ibijyanye no kurinda abayobozi ndetse no gutwara imodoka mu buryo bwihariye, kubera ko gutwara imodoka ni kimwe mu byo basabwa kugira ngo akazi kabo gashoboke. Ahangaha mwibuke ko bigishwa uburyo babigenza baramutse bagabweho igitero batwaye abayobozi bakomeye cyangwa se abadiplomate. Isomo rya nyuma Delta Force bahabwa iyo bari mu myitozo ni ikizamini kigamije kureba uburyo ibyo bize babyumvise, aribyo byerekana bagomba kwemezwa ku mugaragaro ko binjiye muri Delta Force bidasubirwaho. Ibi iyo babisoje bemerwa kuba bakoherezwa mu bikorwa runaka bidasanzwe hirya no hino ku isi. Imwe mu ntwaro abasirikare ba Delta Force bakunze gukoresha ni pistole izwi nka Colt M1911A1, ifite ubushobozi bwo kurasa muri metero 50. Nubwo ubwoko bw'imbunda ari nabwo abandi basirikare ba Amerika bahabwa cyane cyane mu bwirinzi, aba Delta Force bo bakorewe ubwabo bwihariye bujyanye n'akazi bakora. Bivuze ko imbunda zabo zisa n'iz'abandi, ariko mu mikorere ziratandukanye. Mu myaka ishize aba basirikare batangiye gukoresha cyane ubundi bwoko bwa pistole buzwi nka Glock 19, kubera ko bayikundira kuba itaremera kandi iroroshye gukoresha. Indi mbunda ikoreshwa cyane na Delta Force nizwi nka HK416, ikorwa n'uruganda rwa Heckler & Koch rwo muri Amerika. Uyirebye neza wakeka ko ari ubwoko bumwe n'indi mbunda izwi nka M4, ushatse wayita AK47 y'abanyamerika. Icyakora nubwo bisa, HK416 itandukanye cyane mu mikorere na M4. Byasabye ko inzobere za Delta Force zicarana n'abahanga b'uruganda Heckler & Koch kugira ngo babashe gukora iyi mbunda. Ubwoko bw'imbunda za HK416 buza mu bwoko bune. Umubare w'abasirikare bagize Delta Force ntabwo uzwi, icyakora bivugwa ko bagera ku 1200. Hari n'abavuga ko bashobora kuba batarenga 1000. Impamvu umubare wabo utazwi ni uko iri tsinda ritagaragara mu yagize igisirikare cya Amerika, kubera ko leta yifuza ko ibyaryo bibibanga gusa. Mbere yo kwivugana ubutegetsi bwa Maduro, indi operasiyo izwi Delta Force yoherejwemo ni ukwica umuyobozi w'umutwe w'iterabwoba wa leta y'Islam Abu Bakr al-Baghdadi. Igikorwa cyabaye mu kwezi kwa 10 mu 2019. Iki gihe indege 8 za kajugujugu nizo zapakiwemo abasirikare ba Delta Force bagiye guhiga al-Baghdadi muri Syria. Izi ngabo zoherejwe undi musada w'indege zabaherekeje baca mu kirere cya Iraq, icy'Uburusiya n'ikirere cya Turukiya mbere yo kugera muri Syria. Aho al-Baghdadi yaraherereye bari bahazi. Bamaze kuhagera bamuhaye amahitamo yo kumanika amaboko arabyanga. Byabaye ngombwa ko aba basore ba Delta Force
bamena urugo rwari ruzitiye aho al-Baghdadi yari yihishe, bamusangamo imbere. al-Baghdadi amaze kubona ko binjiye, yanyuze mu nzira zo munsi y'ubutaka, yiturikirizaho jacket ikozwe n'ibisasu yari yambaye, biramwica we n'abana be babiri. Byanakomerekeje abasirikare babiri ba Delta Force n'imbwa yabo. Byazamuriye amanota cyane Perezida Donald Trump kubera ko leta ya Kisilamu ni umwe mu mitwe y'iterabwoba yari ihangayikishije cyane. Nyuma yo kwica al-Baghdadi, imbaraga z'uyu mutwe zatangiye kugenda zigabanuka. Ingabo za Delta Force kandi nizo zagize uruhare mu bikorwa byo guhiga icyamamare mu bucuruzi bw'ibiyobyabwenge El Chapo Guzman, kugeza bamufashe mu gitero cyiswe Operation Black Swan cyagabwe mu mujyi wa Sinaloa muri Mexique, aho El Chapo yari yaragize akarima ke. Hari hashize igihe kinini abanyamerika bafata El Chapo agatoroka gereza. Nubwo twibanze cyane ku bikorwa by'iri tsinda ridasanzwe rya Delta Force, akenshi ibikorwa byaryo byunganirwa n'ibyandi mashami y'igisirikare cy'Amerika, haba ingabo zo mu mazi, ku butaka, mu kirere n'ibindi. Delta Force ikikora ni ukujya ku ruhembe abandi bagakurikira. Iri tsinda risa n'ingabo ikingira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ruhando mpuzamahanga, cyane cyane iyo bigeze ku kuzamurira icyubahiro igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.